назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2024 бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар дар ҳамаи санатҳои фаъолият корҳои муайянеро ба анҷом расонид. Вазорати мудофиа 120 миллион сомонӣ дар нишастҳои гузашта низ вақте дар ин бора маълумот пешниҳод шуда буд, мехостам пурсам ки ин ҳолати нав аст ё ин ки идомаи ҳамон қазияи пештар буд. Бештар аз 50 нафар агар хато накунам кормандони зерсохторҳои вазорати мудофиа ва аз дигар идораҳои муҳим дар доираи ҳамин парванда боздошту ҷавобгарӣ кашида шуданд. Мехостам пурсам ки оё натиҷаи таҳқиқи ин парванда чӣ шуд? Он маблағҳое ки бештар аз 120 миллионе ки ошкор шуда пурра ба бюджет баргардонда шуд ва ин нафароне ки боздошту нисбатан парванда кушода шуд аз чанд то чанд сол ба муддати чанд сол маҳкум ба зиндон шуданд ё ки бо пардохти зарар озод шуданд. Каме шаҳр медодем дар ин масъули муҳофизатия соли сифари гашта маблағи зарар дар ҳаҷми чӣ хеле дар боло қайд кардем 122.7 миллион сомонӣ тақрибан 123 миллион сомонӣ ошкор карда шуда буд. Дар доираи тафсили парвандаи ҷиноятӣ аз ҳамин маблағҳо 107.8 миллион сомонӣ ба бюджети давлат барқарор карда шуд. вобаста ба 14.8 миллион сомонӣ дар доираи парвандаи ҷиноятӣ барои барқарор кардани зарар ба судҳо аризаи даъвогӣ пешниҳод карда шуда буд. дар доираи ҳамин парвандаи ҷиноятӣ нисбати ҳамаи айбдоршавандагон тибқи талабботи қонунгузорӣ айб эълон карда шуда парвандаи ҷиноятӣ барои баррасӣ ба судҳо ирсол карда шудааст. айни ӯ парвандаҳои ҷиноятӣ дар баррасии судӣ қарор бурд. дар доираи парвандаи ҷиноятӣ умуман нисбати 78 нафар мо айб эълон карда барои баррасӣ ба судҳо ирсол карда шудааст. кадом вазорати идораҳои дигар аст? дар ин ҷо 43 нафар аз ҳисоби кормандони вазорати мудофиа, 3 нафар аз кумитаи давлатии амнияти миллӣ, баъд 2 нафар аз вазорати молия ва аз дигар вазорати сохторҳои дигар ҳам дар ҳамин парвандаи ҷиноятӣ ҳам иштирок буданд. то ҳозир ҳамин ҳукм набуромадааст дар баррасии судӣ аст? вобаста ба баррасии судӣ мо маълумоти анил надорем. бештар дар сохтори ҳукуматҳои маҳаллӣ бахши тандурустӣ ва маориф сатҳи ҷиноятҳои коррупсионӣ бештар аст. соли 2024 аз тарафи агентик 2323 ҷиноятҳои коррупсионӣ ва иқтисодӣ хусусияти коррупсионӣ дошта, инчунин ҷиноятҳои бандоз алоқаманд ошкор ва ба қайд гирифта шудааст ва дуруст ҳам қайд кард ки шумораи бештари онҳо дар баробари анҷоми масъулии маҳкумоти иҷроии ҳукумати давлатӣ дар соҳаи маориф ва тандурустӣ ба қайд гирифта шудааст. аз ҷумла дар соҳаи маориф аз 172 ҷиноят ки мо аз ҷониби кормандони умуман соҳаи маориф ба қайд гирифтем дар ҳамин соли 2024 сӯришави онҳоро аз тарафи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ кормандон 53 ҷиноят, литсею дигар марказҳо 13 ҷиноят, муассисаҳои думактабӣ 13 ҷиноят, шӯъбаҳои маорифи шаҳри ноёб 20 ҷиноят, донишгоҳ, донишкадаҳо ва дигар муассисаҳои таҳсилоти ӯлии касбӣ 56 ҷиноят ва дигар сохторҳои зертобаи соҳаи маориф 15 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. айнан бо ҳамин тартиб дар соҳаи тандурустӣ ҳам аз 123 ҷинояти дар соли 2024 ба қайд гирифта шуда 18 адади он аз тарафи масъулини беморхонаҳо, 32 адад аз тарафи кормандони марказҳои саломатӣ, 1 адад уллат дар таваллудхонаҳо, инчунин 30 адад дар марказҳои назорати давлати санитарию эпидемиологӣ, 15 адад дар коллеҷҳои тиббӣ, 13 адад дар лоиҳаҳо вобаста ба соҳаи тандурустӣ, инчунин дигар сохторҳое ки дар ҳамин соҳа дохиланд шомиланд 14 ҷиноят дар ҷои масъулон сурет аст. ҳамин ҷо бояд қайд намуд ки
агар дар соли 2024 дар соҳаи маориф ва илм 172 ҷиноят нисбати 71 нафар ошкор ба хайр гирифта шуда бошад, ҳамин рақам дар соли гузашта 181 ҷиноят нисбати 87 нафар буд. яъне ки нисбати соли гузашта 29 ҷиноят нисбати 18 нафар кам гаштааст. дар соҳаи маориф, дар соҳаи тандурустӣ бошад 123 ҷиноят нисбати 54 нафар. ҳамин рақам дар соли гузашта 152 ҷиноят нисбати 72 нафар буд. яъне ки 29 ҷиноят нисбати 18 нафарам дар ҳамин соҳа нисбати соли гузашта кам шудагӣ аст. дар маҷмӯъ дар соли 2023 ҷиноят, ҳамин рақам дар соли гузашта 2212 ҷиноятро дар бар мегирад, ки яъне ки зиёдшавиро нишон медиҳад. Якум, ҳамон кишварҳои хориҷӣ ки гуфтед мо ҳамкорӣ мекунем ниҳодҳое ки ҳамсар мекунанд, ҳамтои шумо ҳастанд. ва ҳамон чанд ҷиноят ошкор шуду, хуб ҳамкорӣ кардем сари. Хабар доред, дар ҳақиқат нисбати шахсони масъули аз ҷиноят самом шуда нисбат паррандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. баъд паррандаи ҷиноятӣ дар соли 2020 боздошта шавад. айни замон дар соли 2025 паррандаи ҷиноятӣ аз он сар карда шуд. ҷиҳати пурра барқарор додани бохонда маблағҳои зарар айни замон пешакӣ дома дорад. дар рӯзи наздик баъди пурра шудани барқарор маблағ қарори дигари бо паррандаи ҷиноятӣ қабул карда мешавад. Парванда нав сар шуд, паррандаи ҷиноятӣ инновация аз ташкил шудани баъзе аз бошандагон боз дошта шудагӣ дар ин замон аз нав сар карда шуда дар рӯзи наздик маблағи зарар пурра барқарор карда мешавад. баракаи киё буданам номошонам. Асар шуморашон зиёд ҳастанд, мо метавонем ки ба тарафи муроҷиати пешниҳод мекунем. барои ки шахсони масъул дар доираи 500 қадру мушкилистон зиёд буданд, шахсони масъули ҷамъиятҳо, мебаред мо метавонем ки ба тарафи расмӣ ба шумо пешниҳод. Тақрибан чанд нафарам шуморашон гуфтанд? ҳозир дар ниҳояти паррандаи ҷиноятӣ ба маълумоти аниқ пешниҳод карда мешавад. яъне баъди қабули номзади қарорхонӣ ба шумо шумораи муайяни шахсоне ки нисбаташон қарорхонӣ қабул карда шуд, ҷавоби ҷиноятӣ кашида шудааст, ба шумо дохтан пешниҳод карда мешавад. яъне парванда агронреспонс ба шароитҳои нав бо афроди нав аз дигар сарбобо вай мешавад. Не, паррандаи ҷиноятӣ боздор шудагӣ нисбати шахсони масъули аз тафтишот пинҳон шудагӣ буданд. айни замон паррандаи ҷиноятӣ аз мо сар карда шуда, ҷиҳати барқарор кардани зарар дар кӯтои тафтишоти тамом дорад. парвандаи агроинвестбонк дар ниҳоят ки шумо кор карда будед ва миллионҳои дигар буд, ҳамон сарнавишт дар чӣ шуд? ҳал шуд ҳамон пулое ки ошкор карда буданд гардондан нагардондан ё чӣ? ташаккури зиёд. масъули ҷамъияти сомии аграризбонк соли қаблӣ тафтиш шудагӣ буд. қисмати зиёди зарарҳои муайян шуда шахсони масъул парвандаи ҷиноятӣ ба суд ирсол шуд. аз ҳисоби амволҳои ҳамон ҷамъияту корхонаҳо ҳаққи дасткашӣ қатъи бо қарорҳои дахолдори ҳукумат бисёри зарарҳо барқарор шуданд. як қисмати онҳои масъуле ки аз тафтишот пинҳон буданд, қисми маводо бо парвандаи ҷиноятӣ бинобар пинҳон шуданд, боздор шуданд, ҷоноб карда шудааст, бояд қарор қабул карда мешавад бо ҳамин қисмати ҷоноб шудагӣ. бисёр бештараш дар шакли яъне ки ба манфиати давлат гирифтани амволҳои ҳамон масъулин барқарор шудагӣ. пинҳоншудагӣ алан шумо мешиносед масалан шахсиятҳои машҳуре? ира харша чӣ хеле гуфтам вай мекунам, шуморо пешниҳод мекунам дар авоидагӣ. вобаста ба саволтон доид ба зарарҳое ки гуфтем, зарарҳои маблағҳои калонаст, бале чӣ хеле қайд карда шуд. аз ҳамин маблағҳои 425 миллион сомоне ки бо натиҷаи таҳсису санҷишҳои молиявӣ дар соли 2024 ошкор карда шуданд, аз ҳамин маблағҳо ҳамаи дар маҷмӯъ зарари молиявӣ ошкор шудааст. баъд ҳаст намудҳои зараре ки ошкор мешавад. аз ҷумла хароҷотҳои ғайриқонунӣ пули молӣ дар таркиби ҳамин маблағҳои ошкор шуда 22,9 миллион сомонӣ, камомад ва тасарруф 168,9 миллион сомонӣ, изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ 94,2 миллион сомонӣ, зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ 2,2 миллион сомонӣ, талафи воситаҳои пули молӣ 59,9 миллион сомонӣ, маблағи кам ҳисобшуда ва рӯпӯшгардаи андозу дигар пардохтҳои ҳатмии давлатӣ 77,6 миллион сомонро ташкил мекард ки дар маҷмӯъ ҳамин зарари ошкорандаи маҳкумоти агентӣ
با نتیجه تشخیص سنجشوی مولوی در سال 2024 شد وابسته به همه ملت‌ها جهت برقراری شوراجوش کرد پرونده‌های جنایتیش کرد یعنی تدبیر دفتر کنی اندیشه شد. یعنی اشکارکردن جنایت هست مشترک میان کشورها؟ عملیات مشترک وابسته به اشکارکنی جنایت در دوره سال 2024 گذرانیده نشده است. لیکن ما در دایره پرونده‌های جنایتی با هم همکاری کرده سپارش‌های تفتیشاتی همدیگر رو اجرا می‌کنیم. تبادل معلومات یعنی؟ بله بله. تشکر. با وجود این موافق آمارهای خود آگینتی نیست که روز بیشتر شده است، یعنی مدرکت فساد زده شده این نسبت به سال گذشته این به کدام عامل وابسته است؟ اگر شما با تحلیل‌های ترانسپرنسی نظر کنید صادرشوی جنایت را آنها با این نوبت نمی‌بینند. بله در حقیقت صادرشوی جنایت را اگر با این نوبت بینید یعنی این اشکار جنایت است. آن چهارمینی‌های تبلیغاتی و تشویقاتی پیشگیری کننده که تمام مقامات‌های دولتی از جمله سوبیکت‌های بی‌واسطه با کارپوس مقاومت برنده و این چنین اگنتی می‌گذارند تاثیر خودشو نمی‌تواند برساند. یعنی مردم علیه بیدار شده ایستادند و خود از موجودیت یعنی هنگام روبرو شدن با عمل‌های کارپوسیونی با مقامات حزبی همکاری می‌کنند که این جنایت‌ها آشکار می‌شوند. جنایت‌های کارپوسیونی در بسیار موارد به مراجعه که از طرف اشکار کرده نمیشن. یعنی در این موارد با تطبیق جنایت‌ها زیاد شده است. این فساد زده بودن دولت رو نشانه می‌دهد. در ادامه سوالی هم دارم اگر اجازه باشد، یعنی که در موضوع 164 جای گرفتن رو به نظر شما یعنی که درست است در جایش است و آیا شما با این تشکیلات همکاری دارید و همچون منبع شده میتوانید کشور مثلا میانی وزارت یا خودی تحلیل‌های داشتیم که سال تا سال همین شدت کروپسیا دارد کم میشود نه جنایت‌های اشکار کرده یا تشکر زیاد چیزی که من خیلی کردم از 13 منبع این 12 تشکیلاتی هست که این یا اون سمت رو تحلیل میکنن و تحلیل‌های اونها که به همدیگر پیوست علاقه‌مندی زیچ دارن از جانب ترانسپرنسی گرفته میشود و باز از جانب کارشناسان این تشکیلات از نو تحقیقات گذرانده میشن. در این مورد جمهوری تاجیکستان همچون منبع شده نمیتواند برای اینکه یکم تشکیلات نیست جمهوری تاجیکستان دوم که خود تشکیلات ترانسپرنسی در تاجیکستان نمایندگی ندارد. دیگرش که در حقیقت ما یک چند مرتبه همچون مقامات حزبی کارپوسیونی کشور با تشکیلات مذکور خواستیم همکاری نماییم با نظر شد که نبودن نمایندگی دایر به همکاری ما یکم جواب ایسو نکرد. وابسته به تحلیل‌هایی که کشور ما می‌گذراند آیا بغیر از جنایت‌های صادر شده یعنی تحقیقات‌های سوسیولوژی می‌گویند افکار جامعه را گرفتن امید به موجودیت کروپسیا. اگر شما معلومات داشته باشید در طول سال‌های قبلی یعنی آخرین مراتب سال 2016 بود در جمهوری تاجیکستان که پرسش‌های سوسیولوژی عمومی یعنی عمومی جمهوری گذرانده شده بود. بعدا سال 2022 از جانب اگنتی با جلب مرکزی تحقیقات استراتژیک گذرانده شد و سال گذشته یعنی سال 2024 آغاز گردید و جنبستی اون در 3 ماهه خدمت نکنم 3 ماهه یکم سال 2025 در نظر است. در اساس بند 69 نقشه چهارمین تطبیق استراتژی دولتی مقاومت و کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 اگنتی در همبستگی یعنی بار اول است که با تمام مقامات‌های دولتی یعنی گروهی کاری بین‌المللی تأسیس شده است با جلب جامعه شهروندی و این چنین تشکیلات‌های بین‌المللی که در خلال جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند چنین پرسش سوسیولوژی آغاز کرده است در سطح جمهوری و تعداد پرسش شوندگان 10,000 نفر را تشکیل می‌دهند که من فکر می‌کنم که شاید با جلسه ماه اپریل نتیجه آن رسوایی کرده شود. همین سازمان یکم که چی سازمان است؟ چقدر صلاحیتی ندارد که گفت که یک دولت تو فساد زده هستی. سازمانی که آمریکا خودش سرمایه گذاری میکنه خودش رئیس جمهور است وزیرش اعلام میکنه که 40-60 میلیارد دلار تو در بود میکنی یو سیدشون و یا حالا بینید یک کجا ایستادن کروپسیا نیست شما که من 420 میلیون گفته جناب جنرال 42 میلیون دلاری
باید میلیارد میلیون اونجا. یعنی ما نظر شما چرا مخالفت میکنم؟ خود نظر خودم بیان کنم شاید من حق نباشم. این که باید مثلا شما اون تو میبینم ما اصلا برای بهبود سرمایه گذاری تیممون رو نظم نشوندیم که ما بچه خوب مرحمت همون سرمایه گذاری کنه و این اصلا نوشنگ این کدام سازمان چقدر صلاحیت دارد این سازمان صلاحیت ندارد. ولی صلاحیت ندارد، حق ندارد یک کشور مثلا فساد زده البته این تحقیقات است و تحقیقات نگوفته است که این فساد زده است. یعنی ریتینگ ردبندی است که گویا که از دیگاه تحلیل های 13 منبع تحلیل خود رو نتیجه گیری همین 13 منبع رو میکنند. من بارها قید کردم که این تشکیلات غیر دولتی است و در حقیقت نه همه دولت ها نتیجه اون رو اعتراف کنند. جمهوری تاجیکستان در سطح جمهوریوی نگفته است که ما نسبت به حسابات ترانسپرنسی باید فعالیت رو جمع کنیم یا کم کنیم. نوابسته از همین هم ساده هم جامعه بین‌المللی هم رسانه‌های خبری دقت می‌دهند به فساد زده بودن این یا اون دولت. خود ترانسپرنسی میگه که دولت رو فساد زده اعلام کردن غیر امکان است با نتیجه خودگذاری خود آنها. یعنی فقط باید درکی کروسیا رو میکنند. یعنی یونیسف میباشه چی میشه میخوام شما فهمید. میخوام که فهمید یونیسف میگه در تاجیکستان زورآوری نسبت کودک است 20,000 کودک کشتن در یک دولت بینگ نمیگو کمانتی یعنی سازمان‌های بین‌المللی با تشکیلات شما فساد زده نگفته شما میگوید که حجاب کج چشمت کج بینی کج نمیگوید که بی‌زیبی همون می فساد زده گفته که مثلا همه شما مثلا ما شما هم پاسخ می‌خواستیم که قبول دارید همین نه واسه وطن روزی کارمندان اگنتی رو زنان تشکیل میده بعد یک زنان تأسیس داده شده است. این حال 6 نفر زنها در هیئت راهبری کننده قرار دارند و همکاری نسبت زنان وابسته از اونی که کارمند مقامات حفظ حقوق هستند نسبت به مردان البته زیادتر است. چند نفر زنها هستند؟ 19 نفر زنها همچون خدمتچی دولتی فعالیت میکنند و از این 6 نفر در منصب‌های راهبری کننده هستند. از 293 لایحه صنعت‌های معیاری و حقوقی امیدوار با وجود آورنده کروپسیا مثلا مشکل کرده شد. این یعنی چی و کدام لایحه‌ها هستند چی رو در نظر دارید؟ خدمت مجازات انتظامی تطبیق کرده شده است و یک کارمند برای کلیه‌های کروپسیونی از طرف مقامات از وظیفه آزاد و از طرف مقامات خارج کرده شده است. با کدام راه و اصول‌های هستند که مبارزه با کروپسیا یا که همون پیشگیری شما خواهید کرده فقط تحریک و تشویقات ضد کروپسیونی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مقاومت با کروپسیا است. با 23 قانون به‌واسطه به حالت‌های پیشگیری کروپسیونی بخشیده شده است و در آنجا 9 حالت پیشگیری کروپسیا معین کرده شده است. یکم از جمله همین تعلیم و ترغیبات ضد کروپسیون، دوم تعلیم و تربیت ضد کروپسیون، سوم اکسپرتیز دولتی ضد کروپسیونی صنعت‌های معیاری حقوقی، چهارم نظارت دولتی مالیوی. اینا بعد هست گذراندن تحلیل خوف‌های کروپسیونی. اینا بعد طلبات مدعی محدودیت و ممانعت‌ها هستند. همین یک جای در یک جایی چراهای پیشگیری کروپسیا هستند و اون چیزی که من شما بیوسته و می‌خوایم چی ببینید این همش ترغیبات و تشویقات شما می‌بینید اون چیزی که رولی کوی دیگر چیزی که اویزه هست اینا برای چی هستند لیکن اون دیگر چراهای پیشگیری از جانب مقامات اگنتی در اساس نقشه چاره‌بین‌های تصدیق کرده شده به واسطه پیش برده میشه. شده که با SMS ها میآید که هنگامی با بودن به حالتهای کروپسیونی من رقم زنگ زده شهروندان زنگ میزنند و چند حالتهای جنایی آشکار کرده شد به همین طریق زنگ زدن شهروندان. در اگنتی اتاق کاری علاوه با کامپیوتر و تجهیزات و برنامه‌های مخصوص نظارت‌کننده تشکیل کرده شده. در کامپیوتر مرکزی یگانه تماس کل سنتر با رقم 1599
пошта инфо антикоррупцион тиҷии шабакаҳои иҷтимоӣ WhatsApp ва Viber мутамарказ гарда шуда, инчунин телефони боварӣ бо рақами 242323 фаъолият намуда истодааст. Дар соли сипаргарда ба сомонаҳои электронии агентии 99 муроҷиат ба тариқи телефони боварӣ 28 муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва воқеӣ ворид ба мавриди сипарраси қарор дода шудаанд. Будет